Yo pikir rek wis panas gak ono penumpang. Golek wangsit ta opo sih iki ya? Nulundasku. Pakai iya ta, makana ta. Opo iki? Nah, tingali. Kirim Surabi dan green tea sekarang juga. Wah, iso iki. Ini pemajikan aing. Wah, enggak teli waduh. Buat di aplikasi. Walah. Kan enak yo. Biyen dadi driver. Saiki lapo dadi ojol. Break heula tuh. Aing kan ngajukan lamaran ye. Ngelamar sopo? Mun saiki dadi ojol kate ngelamar barang. Lala ora pisan yang ngelamar ke PT lah. Lah aku yang ngelamar ka si Eis mah. Tapi biasanya si Eis jam seki sok lewat dah. Libur paling, saiki kan dino Minggu. Lali gak ono jam. So tau teh sama. Emang gawennya di mana coba si Eis? Lah mosok aku ngerti yo. Nya heueuh makanya ulah so tau teh. Makane iku lek opo-opo digoleki dhisik doyok. Aing temain golek ngomong naon masih. Panas-panas kieu wir, temen-temen ting sanangan duit teh Mending balik sama Kak Imam, aing ngojekna sorangan di dieu. Ya lah kon niku yok. Cek nemene dadi kanca. Aku iki butuh mangan, butuh rokokan, butuh ngopi, butuh ngising. Mangkane golek duit kerja ngojek. Ngono lho. Yok. Bodong yok. Nah, iki kate ngojek iki koyo aku sik yo. Loh, ngojek itu si bodong motor gitu. Kira-kira ngojek. Oh iya sih. Ngapa terusan arek iki? Oh iya, kamu kan berarti kayak gitu, Pak. Gak jelas, Cuk. Sampurasun. Sampai. Dong, kate lapor ini. Kabur meneh ta? Serek naon kan di bodong. Kedengeran. Ngojek lain. Ayo mundur ke motor ya. Itu bantu. Bantuan tuh yok, goblok. Sana. Mau itu motor doang kek. Terus. Tong dikunci stang ya. Lu nyalain Ramayana anjing. Ya apa iki? Yo. Kan apa bodong rene iki ya? Gede. Jadi sana naon yok. Apa dia teh helm teu bebeja. Nyami API di udah kumaha di dia. Arisya ka direk ngojek lain. Gendeng ya. Ari ke stasiun sabaraha sih emang tarifna? 20 dong. Ayo, budal saya kita. Gendeng heula ulah makan-makan wae. Ari kacangsin sabaraha? 15.000 kersi amat, da deket ieu kacangsin. Ayeuna lamun ke Asia Pasifik sabaraha? Sarua 15 pokona mah. Yang takok lu lagi. Ari ka Kosambi sabaraha? Selawe dong PP wis. Terus ari ka Udah heula, ulah waka terus. Da lain ke naik motor ieu teh. Sebenarnya saya ke mana? Arek ka Cangsin, ka Pasifik, apa ka Pasar Kosambi, itu bener. teh ka mana-mana Wiryok. Arek nu ngojek we ieu mah. Alah. Tak kira ket mau kakean takok iku kate ngojek ta opo ngono lho. Geus sama di imah warungan. Da bete atuh di imah mah cicing wae, teu bisa open BO. Nya bawa bal warungna ka Parisdo tuh sama di Riung. Embung di Parisdo kalau bawa garangan anjing. Ya pasti hayang rame saya teh nya bawa. Wes. Cicing ya. Dia mah urusan aing sih bodoh. Cicing. Wis, yok, dong. Ojo ribut ae, kene iku golek duit bareng-bareng. Ngono lho. Seganing lah. Udah ngeteng bae naga kan gitu. Kandhani. Ribut deui orang mah. Iya. Ya, emang kurang cukup sih teh warungan. Butuh tambahan biaya aing yo. Ya tapi lagi carana tuh. Terus kudu kumaha yo? Ya pikir ku sia tah. Lieur huluna. Nah, gelieur mikirin ka hareupna Ulah dipikir kudu sia. Panas lagi, yang jemput lama.
Merdeka mana teh? Yok. Dong. Giliran wedokan ae ijo motone. Gandeng sia ah. Goblok ngomong wae. Merdeka mana teh? Bade sareng doyok. Mending sarang abdi we teh daripada sarang si doyok mah. Ojo njupuk jatahku, kan sing delok disian aku. Cicing. Nah nih kok, kan sing delok aku. Cicing. Terus jadinya saya sama siapa nih? Nya sareng abdi lah, dijamin tilukana, kalancaran, keselamatan, kebahagiaana. Sarang abdi we neng, murah hargana. Oh gitu. Neng. Sareng kula mawon, Mbak bade teng pundi? Emang kalau mau ke terminal harganya berapa, A? 20 we teh kanggo teteh mah. Ka abdi we teh 15 ikhlas. Enggeus jeung abdi we teh 10 ketenan naon. Tapi nanti mau bawa barang banyak, A. Jadi berapa ya? Monggo Mbak, lek beto barang sedasa ewu mawon kalih kula. Jeung bodong we teh 5.000 diangkut ya. Ye, mending sareng abdi we teh gratis. Monggo Mbak, kalih jawir mawon. Bohong teh sama bodong aja. Ye, jeung doyok. Jangan berebut mulu, A. Jadinya saya sama siapa nih? Monggo Mbak, sakersane sampean mawon, pilih ngiki. Duh, saya bingung nih kalau misalkan harus milih kayak gini. Atau gini aja deh, dari ketiga emasnya, yang nama depannya mendekati nama depan saya pilih itu deh. Emang namanya siapa? Ois, A. Nami kula jawir, Mbak. Jauh atuh. Yah, maaf mas, masih jauh. Abdi bodong teh, anu B jauh banget teh. Jauh keneh. Dih, A, masih jauh. Kalau yang ini namanya siapa? Ah, namanya abdi doyok teh. Deket bener jeung dek mah. Anjing, deket. Euy. Nah, berarti nama AA yang paling dekat sama saya. Habis D kan E. Nah, alhamdulillah. Hayu atuh bisa telat. Bari ka mana tadi teh? Ke terminal dah, A. Tadi mah 10.000 kan ya? Iya, 10 tenan naon. Barangnya gratis. Gratis panglaris. Gak ada yok. Naon? Eta tiluka tadi. Siap dibahagiakeun ku aing mah. Ayo teh bade angkat ayeuna. Iya, A, tapi saya kesini mau ngojekin barang doang. Saya mah udah ada yang ngejemput. Itu dah udah nyampe. Lagi sabar. Jangan lupa ya, Mas, paketnya. Enggak. Akan tasya doyok panglaris. Sabar ya. Nek aku sing loro. Sabar. Geus, ayeuna mah geura anterkeun tasya barang ka ditu. Ya, ayo. Anjing, Hanas kok ini gratiskeun ya barang goblok. Goblok. Loro. Akan ke panglaris. Goblok. Ya heueuh makana ulah so tau sih teh. Ya pemene kon mau ngomongnya opo? Aku ya lali. Kate ngomong Oh, opo? iya. Alhamdulillah tuh. Ayo bisa. Cah. Ya bosen, ngomong. Gimana kalau dari ketiga emasnya yang nama depannya mendekati saya pilih dia. Ih,